promote you. 2021 is a year of promotion. Ikamel mektai koros Anahne kerta. Try koros Anahne karataweng na neo spiritual realm na neo take and memory ngem. Rimechi kate eteyer. Kareta tamang takasik na 2021. Kitan uya sabulmen ko taramas mese. Pukatata ko to kap ngai. Ese wong nganan kot. Ese pukata ni mea koros, ansio koros, wasa koros. Ime ko siya. Magtapan hexalter. She will promote us. Pungkatang na new level. Hallelujah. Magtakalepil pam para-paran. Pwekisongkan magtaleti. Pwekiata lalapot wata pake. Wata ese. Exalt. Hata quote. If we know how to exalt our Lord, I say she will promote us. Hallelujah. Amay kuskusiya, she is the Holy Spirit. So, ikusiya, pagturing kusya li, represent the Holy Spirit. Pwede nganan kot, yay makin sa wasik child, teniyaso makot masanangan sarawi, uyata. Liyakan, mawiya, kupuran kot, mawiya sa wasapan old. Liyakan sutrapan kot, o child poputo, alaliyakan, liyakan sutrapan kot, o ulakan mamair. Liyakan ang pan sawas. So, liyakan koto, ulakan kadrop. Uyuya tatawakan kauno. Hayayan siya meliyakan naray po parang kakchapta sawas. Tatawag pa na. Pagchailan kakasya po katamaran na chay kot. O kap ngayi ni mea koros po sa koros hansu koros. Ranwat. Mea kot men share niya isuto kakin kawewe. Apo kamel manganan kot memimrem. Nganan kot pa sa wasik tabak sangkak. Payaw taot kipene. Tami paniw kiyang ta. So rawat may kamel me penene toto. Celebrate rawat. Okay, celebrate erpong. So kanayo. May kiklant wada tape ito yang akan ngay bilwiya kalakalep kokorur. Para-paran kita may kiklan. Aray nok paren. Pagkatamaran kauno para-paran ki. Aray kisakis panayakan kata-kataman ki yang aray. Tapi ngayon yan sa water. Kisakis makot kisakin kitail. Kisakis kan magtayo yapene. Ikamil makakacharan water. Sorala. Tenekila. Hap kisakis mata kot kisakin kita. Pan patapat kukulata. May koros mesansal. Nalang sampa te mesudu sansal pan sorala. Apuk saraka dede masabul man kot masen. Sudu pan sorala kukulata. Erkap nga kot. Mengtranan kyan siya mauksit. Trabil kap maki kot pigi kamele meranter. Mwen limaw. Akchalus tawong. Nanpar 2021. Kaskasik ketangka karataweng na neo nan panta spiritual realm na neo taken palingen en nese pokatatakot ese kepengatakot akot pan pungkitata bipanta promote us may nanamwasan to kabilanane painaman kakasauta. So, ang pagkat sa kakatan ki promote title nan po wasan tatongkan mun kapan sola kaser akapanut ko sa utang supervisor. So, ang pagkat katakasik nan 2021 kuot pan pulikita na new level apan promote us. Apsongo may kapingki may kamelele magtay ko sa Anahne esa pagkatatay kot
Pwede kisakiswat me kisikisakin trail. Hallelujah. Sidakak nagla. Puksaro katete me song chorus pan sorala. Ap kisakiswat me kot kisikisakin kita me sansanan pukan isikil. Epan wiya la laut la. Metwete niyaso me tagayo taburti tosang ni yaulo. Ewyala nanayo. O nana wat kawela may chorus. Nana wat pan kaunta way chorus. Lokaya chorus. Uy mo tabarbaran ki. Kisakiswat. Me peni masani me ime uya palapan komaur. O peni masani nan matuwi sa kono. Niye masani lam Peter. That you are Peter. On this rock I will build my church. Remember me pasan tapun paibalapwet. Yei me peni kadete de Jesus masani me manamanan nanel sudapangkawela. Erkapangakot. Pagi epil me yanso ranwet. Erkapangakot. Wasami men watong kita clockwet. Imen watakayang kita nilo kaya ang wayimin tamen yan sumi watak ni pumpiyo irato pasangari. Imen watong kita lo kaya ang way abu men pugata lo kaya ang wayet. Imen watong kita song limaw nan wasan kawit mi pang watakayang kita. Eriyaman naman ng kakpin kawewe yung peni. Wasakan mi chulel ay kamali mungin saraw pan sa wasayuk niyong pampriyang watak. O kapsirki yang uk wasami pagkataran wat. Sangnan iralaw triyawan lapin pata kautapan kan. Irajigidrik ew lelmaw. Memasani, my son, if you receive my word and treasure my command within you, so that you incline your ear to wisdom, and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment, and lift up your voice for understanding, if you seek her as a silver, and search for her as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Hallelujah. Hallelujah. Kung nagparang watak pa kumiyang kakalayang kumiyang song limaw, may man watong kita, nan iran watawatet pwen sa wasay kita, o oralapin wasan, wataki song limaw at mamyanong pinsel kum kakin sungiti, pupen kumiyang kakparang watak, pwede kiyamaman, ay sotre sa logayang way, ay ang pangkak, kawewe logaya pukata, bukamelan mangin sarapan sa wasay kita. Yay karapan ay sudah swetki, ay sudah pergi puyan kakawewe. Erkabingakot, oralapen wasat ekosiya, rules to follow. Weweki kosunat kan, te kosanti kan, magkailanane Idawehn. Kosantikan nan iren watawatet magkitail ramas Anahne Idawehn. Kayu tenempeu emasani the Bible is God's words. Ikamele magtay koros ese memasen and coach. The book sarawi ewiya masen and coach. Irenan nanwasan kawit o nampe eu iban ko siya. Me emasani nan basan watawato me emasani, my son, if you receive my word and treasure my command within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Ekatete pwede magtapan kamelele metamag chawatik minute masan coach. O masan coach yay coach. Pugitan ka kita tanana kasampal ke masanan coach. Rong kanayeng hokulit yang nantamong yung. Wiyaki tipsawew nantamong makayong kasampal. Kitaan ka pilata
Idawehn nan ran koros. Iban kiyanguk ren puk silu nan nambeo pokomian kak stati. Kayu eban kosa nan James ralau teu wano lalisu. Karyau pangkosa nan 1 Thessalonian 2:13. Kasilu pangkosa nan Hebrew payu riau. Karyau nire. Memen watong kita and the obedience is required. Nana tramur peik utan. Utan iko siya tapatuan utan kita Anahne we are shown kapayatamasan court. Obedience is required. Kumuyong ay Anahne kapayata. Kay tegin kita ba Anahne kelamas mamasan court melel. Temasan court manaman. Pesang niya tapan peik yung masan court akjampang kakilangan tama masan court manaman o memor. Uye yasyo mo tawanta wow. Ripeik huyakin sabul mata yeyas. Pwede may ban karsa pwede may banta Walmart. Rongan me Black Friday kin yawurakin discount. Haray ko kan kodiyo utang pwede gitik. Mekareta nipongin te mantan te anson ran mekosandiyo aramas kiniraken. Mimiyan nan porking lato sanger ni pungolel clock me open irai kolos puir janga kabuekan. Mayrong makabuekan pwede gidik ayap sudah yang kola ayap miyasa memyeme ko di Anahne ayap mamunay panaleti e anano may sudah pan kola mi pantamik song-songon ko siya tuan kasampal pen peik. Kitay kolos Anahne peik yung masanan kot payaki. En morong say karusia. Kaya pangakot. Tawanan bilmas. Obedience is required. Kung yung ay Anahne pek yung masan ng coach. Kasilu. Listening is demanded. Rong autan Anahne peta kasambal kitangkak rong kanayeng. Rong masanan kot ho kanayeng. Nintuan masani. Inclined you hear to wisdom. The word inclined means to listen, to take heed. Kumanana tek binan Luke. Walu raduduk isak walu. Kasampalong kita ata rongorong. Pag bilbuksaro ka dito yung tiyanan, rong mo isak isuwen tame, poson keng kairta sang ni rong masanan kot. Tamak takin kasampal ki rongorong, ran koros. Kaulen sampa, te, kosaikan mesribang kaksawasig sa kair kasata, tamak takin kasampal ke rong-rong. Pwede katetem, rong-rong utan Anahne pe, rong-rong utan kasampal ong masanan kot. Apa ini katetem puson, keng kairta sang nirong masanan kot. Riyawiya kasampal te wiya irai wong kita, nan 2021 ya sabang kakatawi, song limau may pampatuwanta utan Anahne pe yang solang man. Number 5. In that the heart must be healed. At sa yung utan Anahne may to masanan kot. En nautela at sa yung. Pwede isang tutok kintangalan at sa yung. At sa yung pilikin nautaut kita uyapayakan en sampawat. Kailok, akatat, lipanet. Siya libil kumnak. Name it. Aptam wasat ko siya ni nampepayo at among yung utan Anahne may to masanan koten.
Henta to himen triang na tamong yung ansu koros ni me koros. Ye ngay saro masa ni biltru Paul. Na romo isa kriyaw rejidik riyaw. Ketailan kawulian kita tail mong yung tail matmataw. Kemasin ng kot. Mau. Pirtatang tatok. Songkan magapanguya pansu koros. Tami kasampal ki melel atamong yung tama uyaw te atamong yung. Pwede matamong yung pantuete wasama David Kosuya ng Psalm 23. Kat-katire tote ichungol kap. Wawakin niya siya makapatintir utang kabapang widagla. Usangan tip koros mamimilawan kabapang pilkro kreen. Pwede pilo makinaw yaw ta kabo ekin tintir. Hatamong yung Anahne tintir ke machanan kot pwede pang widagway machanan kot. Mepeni masaninan isigil pa sa gisu. Masani kasampal ben pilo makaralasan ng trempa sarawyo te pan trempa sarawyo. Karala na sapte no tuga koros me milman pilo a preng krinda. One. O pilo kuslalal na seten mela. Wasaw me mam suda maur miye. Niya siya me pilo lelmo. Mam ko preng maurta. So plan ko maur wat siya masanan kot magsanan koso iya. Ong kapag koros, opil memorki, o ye how yaw tekin kitaran koros. Mong yung jatweta kapa metindir Anahne tindiran koros. Puan kin wit-witak way tuwata plan kamo, nintuan Jesus se masani, nansoon payo. Makapampagabiray pangkiyong upid me pampapangtan, maur sautuk. Haripil wat, yay masanan kot, yay ngayon sarawi. Kitasukak katan kikita puko, wan parantes sembatak te puko trikan. Hablak nan masanan kot, sotra au tekin kita masanan kot. Kita bilpa pain biji pain kita. Pwede kay pak nilan kosaikan trakak kita nilan kosaikan may sotra. Miminan masanan kot te kuburan kot. Eriyo nga tamaur kasampal pweki iwatong kita wasayo o kosuya me koneng gidan stati bagchan cheche ki tekchan kak meditate tekchan kak kuliti bagchan kak kargitawong nan 2021. A year of promotion. Hallelujah. 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 A year of promotion. Hallelujah. Pukpukta kasapulita na new level, na new take, na new title may paninta. Kabangakot. Krater kilang atakoyak te wen magtakakwiyata. Ipan ko siya me. Magtapana siya pukata, exalt the Holy Spirit. Wasakoros ni mekoros. Ngay sarawi, pan promote you and I. Hallelujah. Riyak wiyap maasan niyo kasampalong utay pan kaim sa kalanan. So ang limaw may watong siya na nirami watokong siya. Kaim sa kala. Masani, prayer is necessary. Wow. Kapakap. Kapakap utan Anahne pe. Kapakap utan kasampal. Kapakap utan na koneng yeyawiyak at a lifestyle. Nan 2021 kapakap niyata utetal. Kapakap niyata tribe. Kapakap niyata momot. Kapakap niyata alwalu. Kosa-kosa yung kaon na masudo sansal ni ngilaman ananong mongyong.
Kemudian kak. Ese kosa yang ngeno mapeni masani mesudah pakai wakin to sang child. Riya kapai pumi, uya kapai pe. Pagtangkak kasempal gemelel. Song limawat nan wasan kawit put. Kumnak kajkiyang songkan manana pe. Niyaso makumpan watak kapsitki yang komi. Muna taban karatawo nan par kap. Buksatir wate songkan magchamamorkin nan par riakit resak. O kanggawa nan riakit resak kayo. Magcara masaman makin mamorki so kanangama. Anan par riakiteo resak kayo. Taban uya sabol man kot makin mamorki maurin paweti. Hallelujah. Lenganan kot, sirenok sansal na tamo ng 2020. Hakta kasik lenganan kot ay sansal na tamo ng 2021. Pagkisang niya tapan siya pagkatatakot. O kapag ngayi ni Cole, ni Songkors magtawya. Kita na siya pagkatatakot. Kapag Pagkiran wat ikamelele metoto nan mumutsukan nan peninikan celebrate ranit. Resak limau ranin Christmas. Kataman pen budiyon Jesus. Happy was a makasampal. Ite kataman budiyo apin ngay saik mo itong ano budiyo nanay mo. May saik mo itong Jesus sa nabudi na maur, ayap katakatawan ranet, akam pagabay, at kataman penibudi, at pang yatamayakot. Wewe kita mi kasambal kami song-songan ko siya. Kara penibudi ranet, kasam para-paran kupiri at aleta, sabol man ko kisakisong kita. Pitamak sakalang ranwat, aman namang chal at akin wapan nagsagiskan, Ukchal para-paran kita mayaman pa ang Christmas kiyong aman. At tamak sa pamparan kiyang kot, medal kisakiswat, may penny kisagisagin child. May suda pa ang surala, suda pa ang salongala, suda pa ang mela, kukulata. Asong kan koros magsa-para-paran ki, ranwat, may nakay ranwat. Kay bilbang kakaninilang mo parew, laut la parew. Kasay portment. Mawawagi ko siya, masongkan, magtala, masansal, pansura lang. Kisakis, magkot kiyong siya. Pan patapat, pan wiya kamor pata, pan wiya kakel pata. Yeya tateten, mawin tateten, pay, wagtang kakpawaki di chapel. Yeya alen mo sotuk. Kisakis, magkot kiyong siya. Erkalangan ng kauno. Kapungaki kot, ranwit. Iman watong tawasat, o sawasakin kita. Wasakis pan kem sangkila. Niwi ako sa iwasa makutoyin kem sangkila. Nanson. Iralaw silu rasigitik. Silisa ko na. Memasani, Memen makin puso na sabol man coach, sabol mayeros, yeyi makin an kin mausotuk. Memen masutuk kin pek yung sabol mayeros, esurapan klameur, ang yangan coach pan mimre kokolat. Leben lo kaya puson, ekasambalong kita. Pag mayay kita kamelele, sabol man coach yeros, May iputiyong kita sa umbungot magkakatakasaman, awutang tapan wakit ang atamaur, when kauntang atamaur. Unan wasapil masani, men mesuot puso yung sabal man coach yeros. Bang kilang ang yangan coach, tunay maur kukulat. Kalangan ng kauno, nimutumot may matong tawasat, uy mang chan, iupan na kulpan na bat koden, o kaya kapag iti.
Teman-teman, may pagi menyajo may cool, kabanyang cool. O ipan rong lomon kaban trainer o elito. Ay pan sobran o pace. Hallelujah. Saban parabaran mo silangan coach. O payaw tao kibane kuburan coach rong kcha. Rangwit, magurwit nan magurwit. Go. Kalangan ng kumuy sa matkut, labalap. Siyo pa niya suksit pa siya, preng, iyo pa niya po katamarang mulot. Ukap-kap nga kiyong kumain sa melalis kumuy. Inaw makom ka din no kiyong kit, Lord Jesus. Masapana siya po katakom mulot ni Mekoros. Ukap-kap nga kumain sa kumunok kiyong kit, makumpan, kasabol kisatan na new level. Ukumpan, kumarekin kit nga no wow. Kalangan ng kumusiwa coach, coach man malalapat na sa mamasan, coach man masurakin maliela sa mamasan. Hansi umaksit Lord, saan kibane, Lord at kaping mong silang mo. Kapag akyong kong Lord, hansi umaksit, kamelin masabang karos, kam sakala 2020, o kasamoto 2021, o kam kamele, makom gadino kiyong kitmang sam. You will promote us, Father God. In a spiritual realm, Father God. In a new level of faith, Father God. Nan song kan koros nan me koros masawi Yeshua ko lalap. Kapag yang gumulot, may pay tamaw la pepol pawi di kailay. Mes sa tsingolan kinamarang kaon Jesus. Kapayatamen pumpay kan koros. At pininikan koros, Lord. Kamel mang sam, mekalapan sa muling pagpantaw kamong yung koros. Uwato waramas kan koros nan maray nan wingkot. Kapag nga marami patyang naman kit kiyang kumuyat kaping, kiyang kumuyat kasaba kalangan, marami at kaong yayasay kumujagalap Jesus Christ. Amen, amen, amen. Amen. Kalangan o kasililiya main ko. Merry Christmas, Metrel Kaskasik, Happy New Year.